Thoko ya Marimanti ikoragwo na ahũri a biacara makiria ma 1,000 o muthenya. Thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi, mĩciĩ ĩrĩa mĩnene nĩ Chuka, Chogoria na Marimanti. Ahũri a biacara a Marimanti maroiga mationaga motungata ta marĩa marĩ Chuka na Chogoria. Tunaomba ya kwamba watusikize na wasikize kilio cha wanabiashara. Manake tunafanyia biashara kule ambako akufai kabisa. Na ni pesa yetu tunatoa, tunawapea. Tujengewe choo ila ya choko, ijengwe ile choo kubwa kabisa ya maji. Namba 2, tujengewe choko kama Kibunga ama Tunyani ama Kadhwana. Namba 3, hakuna mtu ananyanyasa mwananchi kukuja kutengeneza mwananchi. Hakuna serikali ya bebero saa hii ni serikali ya Kenya ya mwananchi. Magĩtigĩra gũtuthũka kwa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko, ahũri a biacara aya marenda maĩ matheru ma mĩberethi, gwakĩrwo cioro ona kũnganio gwa takataka. Hakuna kitu ya kutoa sewage. Hatuna maji ya kunywa mzuri. Sasa tunaomba tufanyiwe, sisi tulichagua mheshimiwa Ngabana tukiwa watu wote wa Tharaka Nithi County. Tukiwa tunampenda. Kama amependa Chuka na Chogoria na Marimanti ni mtoto moja. Haki ya kwanza ni kwamba wanatetea waweze kujengewa vio vizuri. Open ya market ijengwe ya maana, sababu hii ni constituency headquarters. Alafu tufanyiwe pia tama kinyama kabro ziwekwe kwenye tauni hii. Marakaira gavana Muthomi Njuki makiuga nĩ matiganĩirio ona thengia wao gũkorwo nĩ marihaga magoti ta andũ arĩa angĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Ndwati.